پرلەمانێکی دیکە بەڕێز سینان شێفتێرێک پەرلەمانتاری دەم پارتی لە ئامەدی باکووری کوردستانەوە میێوانمە. بەڕێز سینان شەف باش ئەس کەیف خۆشم جارێکی دی ئەزوو تا گفتوگۆ دەکەین جاری داوی ئەمێ لەوانێ بووین بە هەڤرەمە لەسەر هەڵبژاردننی شارەداریمە گفتوگۆیەکی مەهابوو لێ دناف ترکیا بەڕێز سینان لەسەر vê ئۆپەراسیۆنێ چاواتێ بە حەزکردن ئارمانجە ترکیە بڕاستی چییە لە vê ئۆپەراسیۆنێ ترکیا دبێژێ وەزیری بەرگری یەشار گولەر بێژە vê جارێ ئەv ئۆپەراسیۆنێکە جودا دەبێ ینی بە ئاڤاهیەکی دەبێت و بەری نەها نەهاتیە دیتن دناف ئۆپەراسیۆنیان ترکیادا لە باشووری کوردستان. gelek spas dikim malava êvar baş e hemû temaşevanan ra serî devayê bêjin em wê Tirkiye mehek bû nêzî mehekê bû li Bakurê Kurdistana başûr yani li mintiqa Herêma Kurdistan li Bakurê wê de şerekî dijwar dimeşîne. Em vê helbesta şer bi tundî şermezar dikin qet tiştekî çareser nake. Di dîvî di vê şerî da êk jiyana xwe da ji wan hemûyan re sersaxî dixwazin malbatan wan re serêgelê me saxibe û em dizanin ki di serî da mintiqa Amediyê li gund û gundewarê wê gelê me sivîl wek em bin gund û gundewarê heta bajarokê wî gelek zerarê zêde dîtine li vê şerê Tirkiye li dijî destkeftinê gelê Kurd em serî de bana cihanê dikin bana hêzê hemû demokrat dikin bana gelê xwe dikin li dijî vê siyaseta Tirkiye ki daxwaz armanc û daxwaz dike ki heremê wek îlhaq bike li dijî wî derkevin dengê xwe baş derxin. Niha Tirkiye berê vê du roja got ki berpirsiyarê Tirkiye gotin em armanc dikin daxwazin ki li heremê aştiyeka mayînde û berfere em pêk bînin. Gotin divên aştiyane em aştiyê dixwazin lê kiryar şerekî dijwar li her du parçeyê Kurdistanê dişopînin. Eger li heremê Devleta Tirkiye armanc dike ki aştiye pêk bîne dünya alemzane bixwazî baş dizane ki li bê mesela Kurd mesela Kurdistanê çareser nebe li herema Rojhelata navîn qet aşitî pêk nayê hele mayînde qek pê nayê. Eger bêjin ki em dixwazin li Esadê li hev bikin ne wisa û lê ew li hevkirina Esad hevdîtina Esad em ne dijîwînin bira Esad bûnin bira wek em bên li hev bikin ew nîzê 3 milyon koçberê ki mintiqa Hama Humus Helebê vegirin lê ew hevdîtina xwe li hevkirina Sûriye Tirkiye eger Kurdistana Rojava têxin neqeba xwe ew şaşiyeke mezin e. Tirkiye îro li Sûriye xetimî nekane derkeve ne dikane bimîne ew mesela kedine. Li Kurdistana herem siyaseta Tirkiye qet di serî da ne aştiye meseleka armanc aştiye bi hêzê xwe hemû wek em bên bejeyî û hawayî azmanî ketiye navbera mintiqa Herêma Kurdistan ya Bakurê wê û şerekî bê dijwar berdem dike. Armanc ev e ki wek em bên wê heremê wê mintiqê wek îlhaq bike mesele tenê rêxisinekyan partiyek nine mesele seranserê wî wek em bên stratiya Herêmê Kurdistanê ye û bêguman ev me şikê me ev e ki Tirkiye vê piştgiriyê peymana 2024 ya meha Nîsanê digire çû li Baxdad ve hevlerê peyman çêkirû ew peymanê li gor wê peymanê dimeşiye mixabin hikûmetê federalî ya Iraqê dengê xwe nake temaşe dike ez bêjim yani weke nerazîbûna xwe nayne ziman ew li ser ziman dîne lê
هلوستا حکومت هرم کردستان زی ام راست نابون گل امی باکور راست نابینه برا برپرسیار حکومت هرم وای باش بزنون هلوستا وی نرناوی شری تماشاکر ناوی و جی دبیجن که ورک آلی کر پیشی وکر ناوی ام راست نابینن ام هیوی دکن آرماج دکن که دسری دا اگر ترکیه همبر ترکیه در نکه حکومت هرم کردستان او شر وگره حکومت هرم کردستان برز جفتیارک حکومت يعني حکومت هرم کردستان الور دکاره تشتکی بکه لبرانبر ترکیه گلو gelek spas em baş dizanin ki hükümet Herem Kürdistan'ı di neqaba İran û Türkiye'de. Vay em dizanin gelê me dizane. Vek İran'ı dogotin hûnê filan partiye Rojhilat hûn dernexin em ê hirşewe bikin. Türkiye zî demeke dirêje dibêje ki eger hûn filan partiye yan partiyan dernexin em ê hirşewe bikin. Em ê bi xwe werin hêriş bikin. Em vê neqebê vê astengiyê baş dizane. Ji bo wê حکومت هرم کردستان بلکه هزیوید قیم ناکه که وکم بین پیشیا شهر ترکیه ببره لیک قد دکانه نرزبون آخو لپیام آخو لگلی کردستان را لحمو جهان را بین زمان بانگه درخه به ام رازی نن لحبونا ترکیه لوی داره ترکیه دوی از بونا آشتیات موی داره لبونا شهراتی موی داره او قط و قط ورد بیجن yani eğer peşi vekirina herişa Türkiye'ye ne kanal dijiyor derke ve lekane nerezibuna xabine zaman peşi ve neke ve kembin alikari neke. Bala. Barez Sinan dinaf Türkiye'de aya aliyan siyasi le Türkiye و le Parlamenya hami palpişkiye ve operasyoniyetken بتابتي يعني ما بستا من ليفر جهبه جهبت شوادنا ريلفي اوبراسيوني وانجي بشجيريات كان CHP o opsiyonu Türkiye eğer mesela Kürt mesela Kürdistan'ı doğun yekres Türkiye hatta CHP ki opsiyona ve kembin ya heri mezine ya serekeye hatta nahalledi jivi şeri denge xud dernexiz. O tane daxwaz evi eve yani vek em tişekî çareser nake em zarar disin li ama hatta na denge xud dernexiz ya divê em ê herin li esrat ra li hev dibikin mezî got başa serokê CHP bire here esat bûne لی اگر دچه اساد دونه شما نارا و کمپین برپرسیار روجبه نابینه شما نابجه ترکیه امن اساد له هفدکن لی امن دیجی کرداننی وی بیجی اوزی بسه جبو و اپسیون ترکیه لدیجی وی شر کلیسر هرم کردستان ترکیه بردام دکه حتی نه تشک دنگی واندر نکتیه ام باور نکن که ویشن دازی درکه لی دموکراتی ترکیه Partiye Demokrat Soraşker Türkiye gel ki van am dizanın ki ledi jivi şerinin. Bide sedama de jivi şerinin yak dibezin ki şer pariye me nan kendike. Kotike zaten am ketin astenge kemezin jehela aburi da kayrana kemezin heye şer ve kayrana aburi kemezin bike. Dediği ve kembin lüve deri insan eme caneme jiyana xudu da jibo ve او آخامنه گل دبیجه اینه املیش مال و درچه برز سینان چفتیارک گلک سپاس کو میوانی من بوی سلاف جارك نجبوتا و بهيفيا شافك خوش گلک سپاس بین رانی روداو